Zingka thu so ngai ho zo sin a bon chawin zingka pha elha October ni sim som wang hom ni Thursday ni khuin zong thu so ngai ki du hiti thu so ngai taw hiti achi sa elha October ni sim nga ni khwa zo United meeting ani nungwin Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF lamkai hon gina tamta anmulo tawin sule elha October ni sim sagi zanidan somle minute som thumvel chun ITLF Secretary Pu Mwantom Ming Chen in Mel Headlow Hon and Bulu Now Chunga ITLF in Pomosa Now Thu Ho Pong Do V Zo United Noya 2 nights a Kilolna and Ball Ho Dodal na lesu boyding an obzi over Chutia Chu ITLF Lamkai Ho and Akibulu Hidanin ITLF Hon Pong Do Vin Sule Achisa ni Ho Azong ITLF Lamkai Ho Tamta Ave and Kibulu Hitadanin Zong ITLF in Pong Do V Tunay vai pu ho mo puna nei hon ITLF Secretary Pu Mwantom Ming in Kibulu na thua khulchil na nei wa ITLF Secretary Pu damle bidaom na dingle ITLF lamkai adang ho zo si zong damle bidaom na ding wa mo puna nei hon law and order vekol hon panala na ding win ITLF in ngen zong na bolu vi ITLF lamkai ho su kichada su thim na dinga thagum ki mangcha hin ki khen na ain hlut beding a hin bana Zalenam sunga kichat tizat na ain hlut ding hitin zong ITLF in phung do vi namlam kai ho hobung lam kai ho CSO hole government vai pu hon pan ahin la khomuwa boina ho su thi buwa chule chamnal mun na alang sab diu ngai tin zong ITLF in phung do vi ITLF in a secretary pu kibulu na sunga ama hon zong athu hu nau thu ho na phung do vi Kangui district sunga mungu ba kisado prefabricated house tichu galjam ho chena dinga government in sa pi ho chutawang in ho in sang khat sa do hitan chuchi in ho la a in jago to bang chu galjam ho in ku jagup le som thum le ku hon alu tawin mi sang ni le sagi le som li le thum hon chuchi in ho chu alu hitai chule in ja khat chu alu so wa diu hitai tin zong mo puna nei hon phung do vi Chuchi in ho atamzo chu cycle le saitu gam phazol sunga kisado atam penin in zale somkole sagi chi an sa pi ohin sule kangui subdivision sungin zong prefabricated house chutubang in ho in somgup lali an sada ovi mai thei nam minu kisso malem thongam kitipa kitinu kimat do zia Europe Manipur hon rally an bolwin chuchi rally abol now chu Europe Manipur ho chairman pawin social media live stream an hlado in Facebook a live stream abol nawa to say hole comment bol hon Manipur police hole Manipur government gi nale chona a sele sa ani ziovin Manipur police on Europe Manipur chairman Lorem Bam Rambole Maisnam Robinson chule tikcham visal holoi chu anamanvin elha October ni sim som chan lokaba umding hitaw vi chuchi mithum ho chu kora an din sawa Korin lokaba umdinga thu an tanwa hi Manipur government in recognizable lo khusung veng sung ho chu government benefit ho adia manma gani NREGS le electric me wa chule water supply chule government scheme adangdang ho kipelo ding hitaw vitin chief minister N Singh in phongdo e Manipur government thupi an pi ho Kuki chief association hon ado dal naw thu ho phondo nungwa N Singh in chuchi thupun chu ahin phondo a hi tuni kho he su gen the ithu ho hi achi sa ni kho ho a an bol khil ziu hi tin jong N Singh in aholim na chun an phongdo e divisional forest officer DFO hole sub divisional officer SDO hon thingthlang kho ho het pi na recognition an piovin Churchanpur khopum gamkai sunga khosom thum le khat chu Sub Deputy Collector SDC in head pin an pi hitin zong N Singh in phongdo e chule ama pan seina DFO le SDO hon athane naukal wala khotha recognize na bol ho chu manma gandi NREGS ho electric meiwa ho le water supply chule adangdang ho kipelo ding hitaw vitin ama pan an phongdo e chule mizo sin sakap wachakap ho anga chi na ding win zong N Singh in nge nan bolin mi hon gamsa ho akap lo na diwa mi pi ho ne adinga government in silva na to gon ho kichi pi ding hi tin zong N Singh in phongdo e
Senior journalist an hi chule Manipur Human Rights Commission MHRC anatong yambem laba chu Manipur Police on an mantau vi yambem laba chu Horizon Tony Kiti pasal khat to an mathau hin thangmei bana cheng no mei khatin police a complain api lut nunga amani chu ki manhidanin ekisein yambem laba in meithal khat an adop zia anakimat sa hidanin zong ki seye duty magistrate in yambem laba to amat tha pau chu elha October ni sim som chana loka baum ningin thuana pin elha October ni sim som wang hom ni Thursday ni khu tu ni khu le Chief Judicial Magistrate Imphal West Kora ningdingin thuana petai Meitei Terrorist People's Revolutionary Party of PREPAK PREPAK hon thupun an bolvin India government in Kuki noi ho hi Western Southeast Asia WESCA noya champlat galsat ho to kidodinga akitho piwa atosot uhitin aphongdo v India government in WESCA noya champlat galsat ho sunem na dinga Kuki noi mi ho tosot wa atobu hitin PREPAK interim council chairman aheba angom kitipan asom lilisagi veitsanna rising day aman nawachun an phongdo e India government in Kuki noi mi ho apun be sauvin akhot na be hilin akitho piwin galman cha tamta apiwin mechang ningling selin apiwin anakitho piwi India government in agu gala Kukiho atosodwa Kuki noi mi ho mangcha a champlat gal sat ho chunga agu gala gal abolo proxy war abolo hi thildangji hipon wanoi gamdang hon human rights about sevetia India government himo achandingo kivenna a India government in chutia chu abolo hi tinjong PREPAK hon aphongdo v India in Manipur gam sunga cheng mi ho ki ka a ki hentil na ding to gon ho achi zompi jingo v aji chu India government in thlang phung ta a Manipur champlat gal sat ho ado the loading zeovin Kukiho galman cha ningling selin a pewin Kukiho mangchan champlat gal sat ho ado so vetin PREPAK hon an aphongdo v PREPAK noi mi hon seinawa Manipur gam sunga gali tol hi khose le jing hitan chule hi chigala gamdang mi ho panla na ho zong ki chi sela ki he hitai tin aphongdo v India government in gamsung hu do na dinga India dan pinoy article 355 tuni gein achi hlapi hilayovin chuti hi ji chun mi min khule gamsung hu do na dinga khunga ho village volunteer hon hin kho phalnga ma pan alau hitan suchi village volunteer ho cho sipai hon amanovin ahin la Kuki noi mi ho dalemol suke jing ho wang sipai hon ima lo bovin samdilin athat sa uvetin PREPAK lamkai pa chun aphongdo e Manipur gam sunga NPP hon ruling BJP government to sot ding le to sot loading chungchang thu a keu khomna meeting khat falkopi nawrim thomuna office munawa abol na wachun NPP MLA ho khat cha jong chuchi meeting achun agapang puvi goti muna chuchi chungchang thu ase khomna ananeiwa Delhi khupi a seitha ana neiding agodu cho ana wacho novin imphal khupi a nawrim tho muna meeting anei kit o hin NPP MLA ho achi puvi NPP MLA minga hon tunai cha chun thupon an bolovin NPP leader hon BJP government job loading thu a ke ho aidong masapo vetin party leader ho thi mo an chan saw na hitai NPP party sungjong boile adanin omdo tan party leader ho hi BJP government to so loading nomda novin akilangin alangkhara NPP MLA hon BJP government da hading hi nomlo da novin akilang do otai achi sa el thau October ni simngani kho zribam gam kai sung lating khala kona anakipui mang telecom department na tong West Bengal gammi Bisnu Barman kitipa ki puimang na chunga Kuki Inpi zirbam tamenglong en nonein mi puimang hot hi mo na chanawin chule ama pa ki puimang na chungchanga Kukiho panglo hilu ahidan thu ho na phongdo vi Kukiho chunga ngohna ki bol ho chu sim thu volleyball neilo zo thu hi bo vetin aphongdo vin Kuki te su min sit na dinga koiman di lo ta ngohna ho abolo na dingin an het sauvin chule chu chi case chu phata khulchil na ne hi a mi phalo ho ma do hi na ding adi dan thu ho zong Kuki Inpi zirbam tamenglong en none ho na phongdo vin chukile ki puimang pa damle bida thla do hi na dingin ngen zong na bolu vi Manipur gali tol ji a lo thei talo
lobol mi ho mi sang ni le som sagile ni ho ki thu pi na pi na ding compensation ding in dangka crore som le thum le lak som thum chule sang li le za thum le som le li rupees 13 crore 30 lakhs 4314 cho Manipur governor in edam approval le expenditure sanction an pedo tan chu chi sum le pai ho cho state emergency fund account a ahead lutta diwin commissioner home government of Manipur in thupon an bole Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu in thupon an bolin Lebanon gam sunga Muslim tingnoi mi ho Hezbollah tingnoi mi ho lam kai pau Hassan Nasrallah tinunga apan mun analo Hasim Sefidin kitipazong atitai tin amapan an phongdoin Hezbollah ho hata asu nemova Hezbollah ho tamta azong atha do hitadanin Israel Prime Minister in phongdoi chuchi Hezbollah lamkai tha pa Hasim Sefidin chun Beirut kupi ki buluna athina na to hidanin Israel Defense Minister YOM Galanin phongdoin sule Hezbollah honjong alam kai pau Hasim Sefidin to achi sa Friday ni ko akipat ki homat theita lo hidanin zong na phongdo vi Hezbollah ho hi alam kai diu be hitan lam kai umlo hitawin thuthu na sim ning om to povin chule agal von ho zong Israel sipai hon na sata ka su sit pi o hitai tin Israel Defense Minister in phongdo e Israel sipai hon noilang Lebanon gam kai sung cho wanleng mangchan bom sang le zakhat to bangin anablu win leichunga kunin zong Israel sipai hon Hezbollah ho donin pan na satay na nalaw vi Israel sipai hon Hezbollah ho missile kap do na mun pi ho sule galman cha akoy naw mun ho leikunoya akisel naw mun ho le Hezbollah tingnoi mi hon mi avet hi naw observation post ho le sniper post ho Israel sipai hon anablu hi Israel Defense Force ground troops ho Kiang sipai hon Hezbollah tingnoi mi ho anai pe na bulu naw chu Meter som nga vel boba ki gamla ai tawin minute sagi sunga Hezbollah tingnoi mi ho chu an chai do hi Lebanon akunin Hezbollah hon Israel gam sung Galilee gam kai sung chu rocket missile som ko velin an bulu kidwin rocket phabep chu Israel sipai hon Iron Dome air defense system ho mangchan an kapla piu vi rocket phabep pu ke na chun safet khopi le avella khopi ho a asia bal phabep hidanin kisein ahin la mi zat ki tongkha mi zan in thina tu ham ki cheta wang het hipui chule jingka langa Israel gam sung kiryat samona gam sunga Hezbollah tingnoi mi ho bom puke na chun milham mini in thina an tu in chuti hiji chun Lebanon gam sunga ko na chuchi bom rocket ong ki kap do an mun pi cho Israel sipai hon na sate na nabulu vi Hezbollah ho na mun ho he do na dingin Israel Defense Force Israel sipai hon drone ho an mang chajingu vi Thuso ichan hin ki chai thai thuso ngai ho zo sin a bon chawin jingka pha ni khupa